Talo falava o talafou mai Australia. Ala momo atu se lipoti whaapitoa ma le moto New Caledonia ma vevese o loo tūla I mai ai. Le wo fola wharani wa tuina se tūlanga I mana o mia vevese pesosoani te tonu o lea territory le state of emergency mo le aititi mai se fululu aso ma o wha marusi anga o le vayanga skula ti wha file muai ve singa wa mariri wai tangata e toa whae le teminei. Whaia lea whai unga wharani na ua mai ale whonutanga na whaia lea waude na nafi Paris, le na whaasā I loa fo I leo ma le toe whao ngaina o le TikTok. Whai mai wha matanga luenga o mataupatau roto I whale wharani, o le teimi muli na whaatino I se tūranga whaapea I sona territory o le whewte lau varus fururima a o New Caledonia fo ina whai ai. Whai mai so upo le mano o le wha mua o lo ave le wha file muina o le atunu umanofo le lei. O tu ina I fo ima se lapta inga I tangata Australia o fuafua whai malanga I New Caledonia ia sira I tūranga taurusaonga le mu ma o iei fo I whai ngā malanga ua whale au ngā ina. O le folanga o nisi o suinga I whai ngā pālota I le atunu nā fuai ia vevesi. Ua maua I so suenga lau so mai Australia nei e iei se so o tanga I le vāo se tūranga nā ria e se tui pui ar COVID se furuiva ma se tūranga e le ta atele ai ono te le se afianga e iei o se ngā se tautoto po blood disease e ono a afiai nis tangata e mawele flu. Whai mai li po te lea la taiva o antibodies mai tūranga I e lua e tala tutusa pe ona maua I suenga. Ua whaia lea suenga I le mai o nisi o li po ti ni mea sāria I nisi ina ua mai o na whaia tui pui o le COVID se furumareiva e au fiai mai le tui o le AstraZeneca le sa whao ngā fo I Australia nei. O le au lea mai le Flinders University Australia o lo mia le whai unga o lātou suenga I le New England Journal of Medicine ma o lātou whai lua o ia suenga o le ataua se sao e tui nā tuai le wha le leia o tui pui ma le saunga le mu I le lumanai. O le iseri ia swafa ia Brandon Wakeham sa taalo I le Bulldogs ma le West Tigers o ia ato e le tolu o li ua whata ua ina le moria I le sapalaia o se vaenga tele o whala au whasai na I sini. Ta wana 9 News o Wakeham, luasu lima tausanga na tau fia e leo le asona nafi mai Jester Hill ina ua mai asu e ina leo la na ta vale ma ua iei le kilo o le MDMA, lima suruono kalama le cocaine ma se vaenga tupepea ma le lima suruafe. E se fulu lua mōrianga o whengai marenei ri ta alo e au fiai mōrianga whatau le la au malosi sa palai o whala au whasai na maisi. O le iseri e whasu fitu tausanga na pu ena fo e leo ina ua mai ona su ena na whale I San Suzy na maua iei whala au whasai na maisi ai tema a toai ma le pea ma le se fulu miliona o aseta e iei so tanga I a teia. O le isi ato e le tolu e luasu lima tausanga ma wana pu e nei Brookvale ma moria fo I morianga tau whala au whasaina ma su e nei e leo se whale I Bexley. E tutura I la tau mai e le whamsinonga I le so mai leo tari eina taro sanga e tatala I tua. Wa moria leo se talavo se fulu fitu tausanga ina wa mariwa se tamai to o ruasi ana whanau la vele ta vale le talavo le tu sau te sini I le vaiasone lava. Pai noa le 9 News o le whataula I ngā lai Purdy's Road ma John Street I Bexley le tupoi le whalau la ve fōringa o se tamana sa variana I le ala tele ai la vea I le ta vale le tu aingo le Ford Falcon. Tau mo whai nisi sa iei lea no whanga I whaia ngā ruenga la vea I le tama na fia pe I tai na maliwa I lava. E manua mitimiti le se furufitu tausanga pe ona ta ua whamai leo na ngai ese na o whato atupu le whalau la pe tai na toe fu iane. Pu e nai roe leo ma ave atu le whanama I whaia siaki ma ua ta ua moria le avata avale matau tia ua mafuai na maniu ma le tu wane le teimi le whaala velave a toi ma le avata avale whata mala ua afuai le maniu. Te ena le tatala I tua mai tu lai le whamsinongo tamaiti I le so. Ma le tala whaai ua se lau miliona le whailonga mua le Powerball le se I le poana nei le whailonga lona toru lea au pito I maualunga o lea taalonga I lea tunu utalo na amtaina. O li putia le official taalonga le vai o le si tio le numero tangata ua wha tau pepa ma ta alo mo le se I lea ma le masina fo I Januari le tausanga nei lava na o ai fo I le whailonga mua le taalonga lava lea I le se lau miliona. Whai mai so upo le loto, o le tangata e to atasi na malo I le whailonga au pito te leo le loto I le rua pese puna maneiva o se tausi so I fua mai sini na malo I le se lau maleiva miliona. Tala ia Radio Samoa wa fo I lau whaafonga mai le nei stofi ia ma le
Pa mo mo tātou tu e whero e fo i tai au, taimi whapene i mō seisi whapoponga. Manui te renga ruenga o whenga iei mara tātou tunu, soifua.